Agkatanda kayo pong siklawod. Oratio imperata, panalangin laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalolo ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan mi loring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at meka mateno karing dakala tao. Adwan mi ngeni keko ing baligdan mo kaming nipnong lugod, at iyatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos no, iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi loring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyulo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagpagulaling ding saririro, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa no, kumayap lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alananggang kapainuwan detang mayango na biye, pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Loklok tapo. Yabe tala po king kakatamong panalangin kaniting banala misa, ring pamilyang magpasalamat. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Arceo and family, Mar Juan and family, Chito Careon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Nympha Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Rene B. Santos, Mr. and Mrs. Zenaida Puno Duncan, Lennon Duncan, Nilo Nicdaw, Doy Mendoza, Pasencia Timog, Mary Ann Lugto, Riza Cruz and family, Felipe Pineda and family, Lourdes Carmona and family. Panalangin tala rin po para king malagwaradong kapaldanan di Robert Josephson, Doktora Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Krista Josephson, Catherine Leonardo, Zeyna Lorin Hope Matito, Chloe Alicia Laksa, Janet Mendoza, Raquel Yumol. Yabetala rin po para king kayadwanan at kapag nasandari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Ricky Puno Duncan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagun family, Juanito Palyasigi. Yabetala rin po keng kakatamong panalangin ding major donor na ning kakatamong Aso Living Water Project,
Ilapuri Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Galura, Emil P. Aguilar Jr., Simswangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumulet and family, Rudy Cabalya, Eloisa M. Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor and Mrs. Buddy Dungka, Honorable Dennis and Yoli Pineda. Yabetala po king kekatampanalangin ding kaladwadari, Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlinda Juan, Emilardo Yalung, Luz Spring, Romeo Pura, Max, Fernando Galang, Frederick Garang, Jesus Corazon Palyasigi, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Carlo Flores, Kambedaring Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tapo. King lagyo ning ipam po aning anak ang po aning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios.
ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayang yaning aldo at kaniting misa, ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning ginutang Yesu Kristo. Metong iyang misteryo king Biena ning ginutang Yesu Kristo at maraguliyang metong elemento king kakatamong kasalpantayanan ing pamaytas na banwa ning ginutamang Yesu Kristo. Isadyata lang ing kakatang sarili king pamagdaon kaniting misa, kapamilataning saguling katahimikan ning pamanyisi karing kasalanan at pamanyawad kapatawaran king mapamakalulong ipa. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Uli nito'y panigapo ko kang nuwa na Mariang Kapilan Manbirhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ingin panalangin yo ko King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, tinasme Yesus babo ning sablang lelangan, ibuklat mo ring puso mi at kaisipan king kasalpantayanan, kapasalamatan at tula, ulinging pamaytas na banwa ning anak mo, tagumpemi na. Daken na kami ning kayang katawan, minunane kaya kami king kekang ligaya, at karin mabibiyan na kami king kapanayan. Ing sablang kapurian kaya ka o Diyos, sa ipami, kapamilataning anak mong Yesu Kristo ang ginumi, king pamakisamak ning Espiritu Santo, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't, king libro ding dapat, daring apostol. King mayroong librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang dapat na, ampon ing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, ang king Aldo, amitas siya banwa. Bayo ya mitas banwa, bilakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal ay espiritu, karing taong pinili ng antimong kiyang apostol. Kilub da ring 40 Aldo, kay bat ning kamatayana. Maralas siyang pepakit karela, king may aliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king iya mabiyeya. Ikit de at akasabin nila, tungkol king kayarianing Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin, karela. E kayo, mama ko, Jerusalem. Nune, panayan niya ka rin ingkalam ape nga kuningig pa, aasabi ko na, kaya kayo. May minyag ya iwan king kapamilitaning danum, dapot ikayo, e binanglambat, iba't king aldoiti, mga binyag kayo king banalay espiritu. Kaya bere Jesus kanitang mitipon laring apostol at kitang dakeya. Gino, ibalik mo ne kanyan ing Israel ing kayang kayarian, pekibat ng Jesus karela. Ing kayo payan ing igpako, ing mitutuldo karing panawon at karing aldo. At mga intulid kaya kayo, ing pakibalwan nyo pa, nung kapilanladatang, dapot, migatmuan kayong upaya, potang datang neke kayo, ing banalay espiritu, at ikayo na ing maging saksi ko, King Jerusalem. King kabiluganing Judea, at Samaria, at ang gakaring sikoti ning yato. Kay bat ng asabi iti, mitas siya banwa kabang makalawe lakeya, at ing biga pimpanane, king panimanmanda. Makalawela pa banwa, kabang paitas siya. Inyang biglang linto, king arapanda, ring adwang kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, nga arakarela. Bakit pakatalakad kayo keti, at makatalangaban wa? Hi Jesus, aikit yung mitas banwa, king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makananuyeng ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Papanikya ing Diyos, king troto na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding tumpreta. Papanikyaing Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukatiyang pitakutan, king mabilog ayato, yayingaring sakdal, degolan. Papanikyaing Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak
at tiyop ning trumpeto. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ding tumpeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, daritanan niya ang kapurian, ingari. Papanikyo ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ning trumpeto. Uling ing Diyos, siya ingari ning mabilugayato, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ariya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya, king sagradong trono na. Papanikyo ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ning trumpeto. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos ning ginuta mong Yesu Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalob niya sa kayo, ing espiritong babiya kabias nan kayo, at pakilala king Diyos, banlubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslaganan na lasana ning Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abalo yung kapanayan, akya kayong kayawos, nung no antikarakal at degulan, ing penga ko ng ibye, karing banal, at ingalangangga ng kayupayan, kaya katamong manalit kayo. Ing kayupayan ay iti, yan naman ing pepasubling miya kang Kristo, at miluklok kaya king banua, king dane wananing Diyos. Inya tsulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gityaw upaya ing lagyo na, karing sablang lagyo, muking panahon na iti, nuneking paintungol man. Pepailalam ng Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at yung binili ng pekabuntok ng iglesia. At ing iglesia, yung katawan ng Kristo, yung kasasakdala na, nitang misasakdal, king sablang bage, no karim paman. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka antimorin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring 12 anti kanini ing makasulat. Kailangan niyang dumalan kasakitan ng Kristo at subliyang mi king katlungaldo at king lagyuno ing pamanisi at kapatawaran daring kasalanan sukat mi panaral karing sablang bansa magmula keti Jerusalem. Ikayu ring testigo kareting sablang bage. Eyu kakalingwan
ing ako mismo itubod keke kayo itang pengako ng ibmako, inya eko mama ko king syudad, hanggang eyo tanggapan ingupayang ibat banwa. Kaybat tikin ng Jesus king luwal ning syudad, karas da Betanya, tinasnoring gamat na at binindisyonan ala, kabang bibindisyonan ala, likwan ala, at mitasya banwa. Simbande at mibalik la Jerusalem king mitmong tula, at elap patugot pupunta king templo, pupuri at pasalamat king Diyos. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurihan keko, Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Maya payabak po. Ing kakatamong biye, pwede tayong ilarawan anting series yang entrance exit ng makanano kong linob king pisamban, keni ko pumatudtod. Ali, lumwal kayo kaybat. Deng mag-CR, lungublo, eno man patingapon, nung nalamo magbulos, na po. Pero ang magbulos la, luwal lungubla pamurin, king pasbol. King airport o king biye, pwede tayong ilarawan bilang pamaglakbe, series of arrival, ang pong departure. Dintang kukeni, makokokeni. Ating datang pasibayo, makoyang pasibayo. Neng magtour ko, datang kakitang destinasyon mo nung Boracay yaman ito, o Boracay putim king ating king Porac, ne? Kaya, metong yan namang resort, Maragulya. Datang ka rin, makoka. Makanya naman yung kakatamong biye, a series of birth and death. At yung tamong umpisan, at yung pang-arian. Inumpisan tayong metong nga project, arian tayo. Kani tayo papupusan. Ing kapupusan na ng biye tamong katiking yato, mayayari ya, keraklan, king kamatayan. Pero king ginutamong Yesu Kristo, aliwa ing kamatayan, ing tauli ng oras, king yato. So pwede tayong lawen ing kakatamong kapag masusyan ngeningaldo, pamaitas na banwa ning ginutamong Yesu Kristo. King binasa tamong Ebanghelyo, pega nakanapa mo, kareng kayang alagad, king makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ni Kristo, Matea, subliyang miye, at mitasya banwa. Metong yamong misteryo ini, suffering, death, resurrection, ascension. Metong yang misteryo yan, pupututan. Pwede tayo mong ipikawani, ba tayang aintindyan, nung nano yung misteryo ng kayang kamatayan, nung nanong kabaldugan ng kayang pangasubling mebye, at ngeni pigugunaman tayo, yung kabaldugan ng kayang pamaitas banwa. So pwede tayong intindyan, yung pamaitas na banwa, anting panlako at panyatang. At the same time, panyatang, panlako, panyatang, at the same time. Kaya katamo, ating oras datang, ating oras mako. Ating oras mako, ating oras datang. Pero kening kikatamong pagmasosyan a misteryo. Ning kayang pamaitas na banwa, pwede tayong intindyan kayang makanitang miyagnan.
panlako at panyatang. Lawen tayong sasabihan, no? Ng Ebanghelyo. Nga na ng Ebanghelyo, kay ba't nung pega na ka, yung sasabihan na ng kasulatan. Tiki nung lumwal king syudad ng Jerusalem. Linwal. Po, Mekol, Jerusalem. Ing Ebanghelyong binasa tamo, kanyang chapter 24 ng San Lucas, ing tauli ng chapter, mayayari yaking pamaitas na banwa. At magumpisaya ing libro na karing dapat daring apostol, king pamaitas na banwa, ning ginutamo Yesu Kristo at pamaglayag daring kayang disipulos, banmako, king karelang misyon. So, linwal la, king syudad. At dinatang la, Betania. Ing Betania, metong yang lugar ning pamikaluguran da. Panelang miyayabe, ing ginutamong Yesu Kristo, kaya no rin kayang disipulos, king Betania. At kamang atsuya ka rin, tinas no rin gamat na. Kaya mo bisang mag-recite, no ne beba na, ing bendisyon karela. The same pattern, departure, arrival, tinas, beba, ing bendisyon karela. Kabang bebendisyonan mitas ya banwa. Meko yaking yatu, mintaya banwa. Dintang ya banwa. Oiting destinasyon na. Tini pa yaketiking yatu, dintang yaketiking yatu, ngeni kayaldawan pag masusyan tamo, ing pamanuli na king iba. Arrival, departure, arrival. Padalane, pag masusyan tamo next week, ing banalay espiritu. Datang iya, manatili, batang miras, banwa. So, likwanan la, mitas siya banwa. Nanggawa daring disipulos, simbande. Mi balik la Jerusalem. Mekola Jerusalem, mintala Betanya, mi balik la Jerusalem. Ating katatahol yan sa sasabayanan ng Ebanghelyo, elape patugot, mintaking templo, sinamba, pupuri, pasalamat king Diyos. Iniing meto nga panlako, amasaya. Kerak lang ka rin panlako or separation ating lungkot ne po. Pero ing pamaitas na banwan ng ginutamang Yesu Kristo, ali circus, ali spectacular event. Nune, panlako yang masaya. Dahil disipulos masayala. Magkanta lang may balik Jerusalem. Masaya lang may koying ginu. Uling malungkot la anyang Matea, beli ka na la, king pamanyubli ng medye, pepadaman ng atsuya pa karela, sinigurado na karelang, komigaga na ka, si Diana la king kayang panlako, at matula lang likwan na ring kayang alagad. Matula yang meko, penendisyonan na la. Nanong kabalduga na ning departure ang popang exit. Adwa. King panlakon at pamaitas na banwa, meganap ing misyon na ketiking yato. Etane kayabe physically. Kayabe tayo king Eucharistia, kapamilatan ng Banal Espiritu. Mayari na ing misyon na, apepagawa na ng iba kaya, agampanana, aganap na, kompleto na, pero misusundo pa. So, kining misteryong pagmasusyanta mo, king pamaitas na banwa, miyagnan ing departure ang pong arrival.
Miyagnan ing mayayari ang pong impisa. Miyagnan ing beginning ang pong end. Magumpisaya ing misyon na ring disipulos, ding apostoles. Magumpisaya ing bietamo, anting misyonero. Magumpisaya ing biena ning Santa Iglesia. Iti ing umpisana ning misyon na ning Santa Iglesia. Manibat kanini, kay badang pupuri. Masalamat king templo ring disipulos, maglayaglat mikakawani. Bangampanan, ing karelang misyon, metong yaing misyon daw. Metong yaing misyon tamo. Pareho daring apostoles, ing misyon tamo. Ing misyon tamo, palaganapan niya ing maya pabalita, ausan tayo ito, evangelization. At atluya, dugtong-dugtong, alupa o larawan, ing pamipasyag, pamipalaganap, king maya pabalita, proclaim, i-anunsyo, sabyan, isulat, gamitan ing mass media, social media, ikalat, pamamasa king ebanghelyo, pamamasa king mumunang pamamasa at dalita pakibat, pamaganunsyo king maya pabalita. Sana po hining kagawan kong pamanaral, metong yang proclamation ning kaya katamong kapanwalan. Metong itak kadugtong nanita, ing kanakong proclaim, ing kayong kaya kayong anunsyo, akasalpantayana, sasalpantaya ko king Diyos amoy payang tutu. Kasalpantayanan niyang poproclaim tamo, sukat yan naman kumabye, king patutu, ning kaya katang biye. Ing paniwalan tamo, daptan tayo. Patutuan tayo. Gawan tayo. Oy ning gewa daring apostoles. Keraklan karelo, peglibak dala. Keraklan karelo, pete dala. Meging martir la. Pero, elape patugot, mag-anunsyo, patutu. I Kristo meteya, i Kristo sinubding mebye, i Kristo mita siya banwa, i Kristo datang yang pasibayo. Ini ing core na ning karelang misyon a pepalaganap. Nang gagamitan da kanita, deng bitis da. Malating pamipulong, mumuntala kayong remyayaliwang bale. Ngini, aw sa nakatamo ning Santa Iglesyang manintun aliwang paralan ning pamipalaganap ning maya pabalita. Bayong pamangamano, bayong expressions nung lawenyo ring miyaya liwang gusali, lalong-lalo na king Europa. Epo, den karelang pisamban, miyaya liwalang larawan, o iting paralan ng pamagkatekais. Kareng larawan, o kareng stained glass, o kareng retablo. Ne? Makanita ding i-express in karelang kasalpantayanan. In kaya katamang paralan ngini, pamipatutu, biye mayap, biye tutuntun king tutu, biye masanting, biye makatas, inspirasyon, expression yan ikakatang kasalpantayanan, proclamation, witness, transmission. Kamo kabud manaral, magkatekais, kamo masales, pamibiye-biye, nune, panikwanan mo, keng pampalaganap, ning maya pabalita, ning evangelization, pasame, ing maya pabalitang paniwalan mo, kareng aliwa, kareng anak, kareng kamag-anak, kareng kakilala. Transmission. In transmission, kabang ta-transmit mo ito, mirasing dinala na ba nubo? Maging tradisyon niya. Tradere means to pass on, to transmit. New fervor, bayong gana, bayong sikanan. Makanyan la
deng disipulos kanita, lamila ko gana, kagising da bayo mong bayo, inkarelang disposisyon, magana mong magana, mas kinalibutad na ning kapagsubukan, magana lang mag-proclaim, king karelang kapanwalan. Para kay katamo, o yan, Pope Francis, ayang binisita ya keti Pilipinas. Delaneng Cardinal Tagle ketang metong orphanage, Lele Manila Cathedral. Yan ing evangelization. Makipagkwento, proclamation. Witness, yan kakaulanal. Makanyan neng papasa ka rin anak, ing atsuya ing Diyos. Kaya betaya ing Diyos. Alang dakalasatsat, atsuya ka rin, present siya. Panalangin tayo po kaniting misa, ingay tayo kakalingwan, nune pabiyayan tayo, ingay katamong misyon, daralan na ning pamaytas na banwa, ning ginutamong Yesu Kristo. Ingay ganagan ng gewara, ingay ganagang gagawa ng Pope Francis, ning Santa Iglesia, ingay katamong gagawan ay evangelization, para nanuyo, para mitastaban mo, para mirastaban mo, para yatama natili keti nune, ingay katamong panimanman, makapukul yo, papunta banuwo, kabang lilingunan tamong at sasalesen, ing biye keti kengyato. Manano na sanang ing biye tamo keti kengyato, metong yang karanasan ning banwa at pamagsadya king banwa. Talakad tamong ini at ipasyag tayo kay katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko King Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang king banwampong yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli upaya ning banalay espiritu, mi bait kang Nuana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biela nangga. Amen. ing ginutang Yesu Kristo, mabibiyayang ini king ligaya ning ipa, dapat balu tamong atinyang kamalayan, karing kekatang pamangailangan, at maliyaran na katang damayan, antimo nung makananuyang may kirake, king makataw tang kabilian. King balang panalangin nga tamong makibat, Ginoo, itubod meke kami ing espiritu mo. Ulitan tayo. Ginoo, itubod meke kami ing espiritu mo. Ginoo, kapamilatan ing kekang espiritu ning tetagan, agyagan me ing papa, at ding kekaming obispo, at ning kabilugan abalayaning Diyos, ing umela king dalan ning pamagbayo, aalang takot at manalig king paintungol, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod meke kami ing espiritu mo. Ginoo, patnubayan at pakilusan mo kami, kapamilatan ning kekang banal na espiritu, bami biyebe kaming agpang king kekang ebanghelyo, anting masayang balita ning lugod, katuliran at kapayapan, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod meke kami ing kekang espiritu. Ginoo, ibuklat mo kami king kekang espiritu, gawan mo king metong apuso at kaladwa, bamya biyebe kami, italakad miya ing metong a komunidad, at daptan para king metong at metong, itang depatan mo para ke kami, inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod meke kami ing espiritu mo.
Ginoo, itugtog me ingke kang espiritu, karing pamuntok ding bansa. Gawan mong taong ating matampang panlalawi, bang ding tao, ilang maging manimuna rang masabal, at makalalang lang kapaligiran, amit mo king dangal at katimawan, anong nura ing tao, apasuyo dala karing kagiwan, inya ang aming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami ing espiritu mo. Ginoo, ibiyeme ke kami, ingke kang espiritu, ning lunos at pakalulu. Banigalang mi, ing sablang biye, at saupan, ding kapatad ming at siyu, kim pamangailangan. Abayan mo kami, o Ginoo, ban ayabayan mila, at makapagbalik, king kapanaligan da, king biye. Inya ang aming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami ing espiritu mo. Ginoong Kristo, ing sablang upaya miya biyeke ko, karin banwa at ketiking yatu. Mamale ka kaya kami kapamilatan ng Espiritu mo, ban i kami ring maging amano at pangayatyo mo ketiking yatu, ngining sa lukuyan, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon karinggamat mo. Kingi kapuryan po ni kaligayan ning lagyo na. Kingi kasaplala tamot ning mabinog ng banala kapulungan. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ayin, ngening pagmasusyan mi ing pamaytas na banluang Kristong kaya kang anak, panano na sanang ding kayang kalam, sa upandakeng mitas kayabe na karing tula ning banwa, anong nuya mabibiyat magari manggaman kingalanganga, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At keka yat antimurin, nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Yaing kordero, amilalako, king kasalanan ng yatu, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik, ing kaya kaming biye. Ulinito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kaya kang ligayo, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keko at ngaming kakanto. Banal mingib pa, karapat dapat nakang puriyan ning meto yato, uling king kapamilataning kaya kang anak Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaus, king kaya kang balayan, ban manibat king kayas ning aldo, ang king kayal bugna, ing dali siya daon, miyampang iya, bilang kapanyamban, king lagyo mo. Ipapagamo amumi, ing pabanalan mula, king Espiritu mo, reting ayin adaralamit darawon keko, ban maging katawan at dayano ning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, pirasone, at binyene ka rin kayong disipulos, at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha ning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulos, ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigagan akan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan ming kamatayan ing kakangan na kami ngabus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwo, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inya darawon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ning kekang Santa Iglesia, at lawan mi ing midawon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikuha na kaming sinut keko. Pagkalam mo king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalangangang dawon keko, at papaliaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang Santo, muna kambe ng Maria Kapilanman Birhen na yunduning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambering nuanay apostol at maligayang martires, at ding sablang santo, paulining pamamilatando, manalig kaming mirinan kasaw panalangpatanat, king arapan mo. Ibayot isa ng ayin ning pangasut mikeko, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yatu, kambening kekang talasuyo Papa Francisco, inke kaming Papa, i Florentino, inke kaming Obispo, at ding sablong Obispo at Pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keko, lunusan mong mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatan ming miyangon na biye, ading sablang keka may matulat memo na ketiking yatu, malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yatu, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ibiemu ke kami, King Alongeni, at ipatawad mo ke kami, King salami keka, anting pamamatawag mi, kami kasala ke kami, emu ke ipay, sa ulting tukso, nunay kabusking waro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Baan king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayaryan, nating kayo payan, nating ligayo, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad la ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ko, dapat pauli na ningening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ko bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko, emo pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin kamo. Oy pakaniting Eucharistia, tatakman mi ing dibinong bihe apagkalog mo king yato. Sa upan mo keng tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king bihe langanga, anong nuya ginu, manggaman king langanga. Amen. Luglukay po sa guli. Dakal pong salamat kareng minye, mangga kalamansi ang pong ebon, kay milabasan na parumenggo, at sampaga, at tanaman, at tsukay kay katamong lounge babo. Oren po rin pasalamatan tamong donor sa niyang May 16, kay 116th arrival anniversary na ning larawan ning Birhen ning Lourdes kaya tikabetikan. Dakala po, nung alay po yung lagyo Kenny, po kasalanan. Sabihan yun niya mo po kayong sekretary nung may laktawan niya kayong lagyo. Kaya ka lang po ka rin ni pamangan ng binyeda. Po, atin ang ebon, atin ang spaghetti, atin ang sherbet. Piyesta kita king ka, puro kwan. Ulitan tayo po next year. Dito pang bisang mambag. Takal lang, anam lahat ang slides din. Po. Okay, dakala salamat keng Rectoral Council, laminantabe keng pamagsadya kanitang May 16 akapagmusosyan tamo o kapigagan na kan king panyatang na ning larawan ng Birhen ketiking kabetikan. Hingga katamong aso Living Water Project, report daring pondo last week ore nireng pondo 249,000 ating donasyon linog paromingo 205,000. Yung maging gastos 100,040 pesos. Then mitatagan na pondo 354,140.80. Summary, malibatan niyang February o rin kay katamong tagan fiesta. Then donasyon manibat April 2 hanggang May 27, mga 2 bulan, 880,800. Then total funds tamo para keng project 1.3 million. Then gastos so far is 1,022,000. So rank the meaning 354. Bayaran tala rin kay katamong payables next week. Mamalaga lang halos 97,700. Nung i-deduct tayo, ining 97 karetang mitatagan a pondo o hindi na yung mitagan 256. Pero ditak niya mo po. Palagi ko mga adwanyan Domingo ito, itang Sampit 2, maka-install no rin adwang submersible automatic pump, pati itang kayang controller, na ibang kanita automatic yang. At niya pong danum palagi ito, mga 1 foot danum, bang kanita, dinantayang, ditang bisang kawe, kaya magdala na kayo mong bathing suit yun po. Tauling panyawsan karing mayor din, Lumanog, Tauya Santana, mayor din yan June 9. Sagom, Tauya San Luis, mayor din yan June 10. Pelayo, taga Candaba, mayor din yan June 13. Sanita, taga Dolores San Fernando, mayor din yan June 16. Pineda, taga Mawake Resettlement, Mabalacat, mayor din yan June 17. Atigatus, mayor din yan June 28, taga Loyola, St. Ignatius Loyola Paris, King Manibaog. So, inintawling date ng kanunsyo, nung ating kayong balong sumbagal, sabihin niya kanako, kailangan ko po sabihan din balang yan ang syukulan o kaya diretso kayo king obispo nung ating kayong balong sangkan
ela sukat mayor dinan, detang kay katamong kapatid at diakono. O hindi po rin regular mass tamo every Wednesday, 5:30, Novena, Perpetual Help. Bagumpisaya kiyang Miyerkules, kay batu kiyang misa. Balang Sabado, ala ng aba ka misa, 6 p.m. Sunday mass yung gawan tamo. Every first Saturday, adwala ring misa, parangal king Birhen Maria, at itang misang 6 p.m. para Sunday. Sundays, 8 o'clock at 5:30. Then maka-underline misa, oras, ila ring live stream masses tamo. So ang iniya po yung ascension, intutugi ken Domingo, Pentecostes, ipag-asosyan tamo. Detang bisang magsulod maputi ang pong maluto, na keng Domingo, magsulod kayo. Kaya malutong ipan, pong malutong kile. Yung simbolo na ng Espiritu Santo, api, ne, maluto, martyrdom. Po. Keng 29, pag masusunod tayong solemnidad ng malakatawanan ng ginutang Yesu Kristo, ating collection tamo keng 8 o'clock mass, mirasya keng Family and Life Apostolate na ning CBCP, ning Diocese, at ng miyayaliwat ng yung commission na ning Family and Life. Papag second collection na kami po kanita, pero mag second collection. Itang ibulog yung collection, itang alas 8 misa yung remit tang. Okay, siklod kayo po para king panalangin, yung Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, iba't ka rin paayabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong endo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kay adwanan, anting kapasalamatan ka ring saok mo, panikwanan kong makitulad kingke kang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake ko, kingke kang ligaya. Amen. Amen. Ipami at kabanwa misang banya yung lagi mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Yung kakanan mi king Aldoldo, ibiyam mo kaya kami king Aldongeni. Ang poning patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Ating pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga emo kaya pa isaul king Tokso, nunay kabos mo kami king Marok. Bapo mariamit mo aking grasya ng ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at noon niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Anti mo yung sadya ng ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alanangga. ingin manatili kay kayo, At kaya ka antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.